Ikaze mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov ba Yeshua HaMashiach. Maze anahinu cholochim liluchot hayom. Tugiye kureba iki? Reka turebe uyu munsi kuri isabato, maze mbifuriza isabato nziza. Shabbat shalom nkuko tubivuga, mbifuriza isabato nziza. Ariko uyu munsi tugiye kureba iyi ntambara ya Irani na Israeli na Irani bihatse iki. Reka nze mbikugezeho ku buryo utabyumva ahantu n'ahandi na hamwe, ubyumva uko ibintu biteye ubuhanuzi. Mbanze mbasuze rero mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, kubw'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Nkuko mbikubwiye, tugiye kureba iyi ntambara ya Israeli na Irani ihatse iki. Reka nze mbikunyuriremo ubundi umenye uko ibintu bimeze. Ibi bintu mbere yo kubyinjiramo, reka manze mbashimire abakomeje kwiyandikisha. Subscribe nawe utariyandikisha, ujye uza hano umenye ukuri kose ko guteye. Nk'ibintu numara kubyumva uko biteye bya Israeli na Irani, ndibaza utazongera gushakishiriza ahandi hirya no hino. Nkakubwira nti rero, kuba wiyandikisha ni iby'agaciro, binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Mukomeze muze dushakishe ukuri, ukandeho like kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, ubutumwa bugere ku bantu benshi, bave mu buyobe, bave ibuzimu, baze ibumuntu. Ibintu rero turabihera hehe? Nshobora gukoresha iyo karita nkweretse aho ngaho uko Israeli bashaka kuzaba ingana, uko bashaka izaba ingana, bigahita birangiza kino kiganiro. Ariko abatabizi cyangwa batari babona iyo karita aribwo bayibonye bwa mbere, bashobora kwibaza ngo ibintu ni ibiki. Ibintu biri muri Bibiliya yawe wabireba uko Israeli yaba mu kuva ya mu itangiro, igihugu Imana igiha Abrahamu, nuko nguko Israeli yagombaga kungana. Iyi karita nyishyiraho cyane kenshi, abantu bakayireba, nta n'umwe uyandikaho cyangwa ambwire icyo ayitekerezaho, kuko wenda bashobora kuba utayizi. Uko niko Israeli igomba kuzaba ingana. Turabyinjiramo mu kanya, nkwereka impamvu iyi karita ariyo ishingiweho izi ntambara zose ziri kuba hagati ya Israeli na Irani. Benshi bari gushakishiriza ngo mu by'ubutunzi, abenshi mu by'ubutegetsi, abenshi ngo za Uburusiya, abenshi za Amerika. No, Irani na Israeli kwataka ni ubuhanuzi bukomeye. Kanze ndeba hano mbihera, nanjye sinzi ahantu bihere, ariko reka ngerageze. Uko ngenda mbyibuka niko ngenda mbibasangiza. Ariko reka dusubire inyuma gatoya ku itariki ya 7 z'ukwa 10, ubwo hakorwa kiriya gitero cyo muri Israeli. Kiriya karagatero shuma Israeli yiteye kugira ngo noneho ibone uko yendereza Irani. Hari amavideo nabikozemo, wareba ukongera ugasobanukirwa uko byagenze. Noneho bamaze kwitera karagatero shuma, kuko Irani kimenyimenyi ni ikihe, nuko Irani iyo yatatse yataka ku mugaragaro, igiterera mu misile magana n'amagana. Ntabwo yatakira hasi ngo yataka abantu bari muri za picnic. Biteye karagatero shuma, bamaze kukitera, noneho Israeli ihita yataka Irani ku mugaragaro. Irani noneho ihita isubiza na ya mabombe magana n'amagana ya Naziyo. Urabyumva? Ibyo nakanyuze muri kanze dukomeze. Uribuka ko Israeli ifashijwe na Amerika, bari kumwe na Amerika, bari baramaze iminsi bishe Soleimani, umwe wari ukuriye ingabo zo muri Irani. Hari by'amasezerano turi buvuge barigiranye na Irani bwa mbere. Noneho tuvuge ko bigeze hamwe bari kurwana, noneho barasana amabombi mu myaka yashize. Ikibazo ni ikihe rero? Ikibazo nuko iyo karita uko igomba kungana. Ubundi muri Bibiliya batubwira ko iyo karita icyo gihugu kigomba gusangana gutyo bikozwe n'ukuboko kw'Imana gukomeye. Ntabwo ari abantu bazabikora. Ariyo mpamvu ubona basenye za Syria, basenye za Iraq, basenye uduhugu twose, noneho kugira ngo hariya hose iyo karita igera bahafate, bahite barangiza basoze, bakore gahunda yabo n'imigenzo, bavuge ngo umugambi w'Imana ubwoko buratahukanywe, birarangiye.
niyo mpamvu rero nk'uko nakubwiye ngaruke kuri cya giceri, icyo giceri nacyo nyikwereka, icyo giceri kiriho Trump na Cyrus ariwe mwami Kuro wahoze ari uwa Perisi. Ibyo nabivuzeho kenshi nkubwira ukuntu Kuro, umwami Kuro wa Perisi ariwe watahukanye ubwoko bwa Isiraheli kera buva i Babuloni bujya i Yerusalemu. Bafashe rero Kuro wari umwirani, uyu munsi twavuga ko yari umwirani. Niba koko Kuro na Trump bagomba kuba kuri icyo giceri, kuki Irani bashaka kuyisenya? Ni ukubera iki? Mpamvu nta yindi rumva uburyarya, bari kwishushanya nka Persia ariyo Irani, Trump akajya ku giceri n'umwami Kuro, noneho mu mwanya bagashaka gusenya Irani. Irani rero nta mahitamo ifite. Bishe Soleimani, bari kurasa aho ifite za bombe nucléaire, byongeye kandi propaganda bari gutera mu abaturage kugira ngo noneho bigumure ku butegetsi nayo igeze kure. Aha rero urabona muri iyo video aho ngaho Netanyahu avuga ko bagomba gusenya intwaro kirimbo zose za Irani. Urabona ko abivuga abikuye ku mutima, koko ubona ko he means business. He means business. Hano ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko bazi neza ko byanze bikunze Irani, kimwe nuko bivuga ko ishobora kuba ifite intwaro kirimbuzi, iri kuzikozaho imitwe y'intoki byanze bikunze. Ko Netanyahu muri iyo video aravuga ati abantu tubaretse amezi menshi ashoboka kuba bayifite ni amezi 12 cyangwa se make kuri yo, atandatu, hagati y'amezi 3 n'amezi 12. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo iyi ntambara byanze bikunze bagomba gushaka ukuntu bashyira hasi Irani kugira ngo y'amezi 3 wa mwaka amezi 12 ntibigereho. Ese ibi bintu birakunda cyangwa bikunda? Twinjire mu buhanuzi rero turebe. Hano wibuke muri Amosi 1:6. Amosi 1:6 Uwiteka aravuga ati ibicumuro 3 by'igaza ndetse 4 bizantera kutabakuraho igihano, kuko bajyanye abantu bose ari imbohe bakabaha Edomu. Wibuke ubwoko bw'Imana babutwara ari imbohe babuha Edomu. Niyo mpamvu Imana yavuze iti ntabwo izababarira Gaza. Kandi niyo mpamvu Gaza bayitwika amanywa nijoro, abantu bakarira bakaboroga batazi ibyaribyo. Kumbi biri muri Amos 1:6. Iyo ni Gaza. Yesaya 17:1 iratubwira iti ibi ni ibihanurirwa i Damasco. Damasco Syria, ariyo Damasco hakuweho ntihakiri umurwa, hazaba itongo n'ikirundo cy'isakamuriro. Wibuke ko Syria, Damasco niwo murwa wa kera hamwe na ziriya za Irani bigihagaze na n'ubu n'amagingo aya. Urabona iriya Syria barayisenye bakubita hasi uko bashoboye, ko bagerageza biranga. Ibice bimwe bigize Syria babigize umuyonga, ariko Damasco iguma ihagaze. Kugira ngo biriya bintu bisoze byose noneho bakurikira igihugu ko nakikweretse ku ikarita, nuko Damasco igomba kuzaba iri hasi, zagaza bakazivunagura. Noneho ya masezerano bavuga ngo bazajyamo y'imyaka 7, noneho bo Israel uko itekereza ko igomba kubashyira hasi bose kugira ngo gahunda za kiriya gihugu cyabo isoze. Ukagira uti rero Irani izamite. Irani nta kundi kuntu izamo. Irani ifite ingufu muri kara karere, kandi Irani ntishaka ko za Syria na biriya bice bindi bigwa. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo Irani iramutse igize bombe nucléaire, ni ukuvuga ngo Israel ntago yakongera kwinyagambura nka biriya yikora. Netanyahu muri iyo video aravuga ngo bafite ubushobozi bwo kuba bakora izo bombe 9 zifite uburemere n'ingufu zikomeye cyane, ku buryo baramutse bayiteye ku butaka bwa Israel byaba birangiye. Ni ukuvuga ngo rero Irani nta mahitamo ifite. Bayiciye Soleimani, ibi bitero bari bateyeho ngo byishe undi musirikare nawe ukomeye, aho bakorera za bombe nucléaire bari kuhasenyagura. Ni ukuvuga ngo Iran nta mahitamo ifite, igomba kujyamo Oren ni ikintu, ukuvuga ngo igomba noneho kwataka bya nyabyo
atari biriya byo ko bayitwika nayo igatangira gusubiza bayitwika isubiza. Kuko ibimenyetso ni ibihe? Aho ngaho nta nubwo nanavuze bya bindi byabereye muri Syria. Wibuke muri Syria barasa kuri ambasade ya Iran, nabyo urumva ko barayifite. Kuki Iran bayiriho? Ni ukuvuga ngo Iran yiyongera ku Burusiya bibangamira wa mugambi wa Satani za Amerika n'ibihugu by'i Burayi na za Israel bafite wo kugira ngo umugambi wa Antikristo ujye mu buryo. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze Iran, Israel, yaba Uburusiya yaba za Amerika bagomba kujya mu ntambara yeruye kugira ngo noneho hacu wambaye gahunda bafite zijye mu bikorwa. Wibuke, nkwibutse iteka ko Trump afite manda y'imyaka 4, umwaka umwe uri hafi gushira. Bivuze ngo ibi bintu bagomba kubyihutisha ku buryo bushoboka cyane. Dusubire rero ku bintu bituma ibintu biba. Tuvuge abantu bose batungwe bumva ngo Israel yateye Iran irayirasa. Satani uko akora, kamwe uko akora. Hari ibintu by'imipira iri hirya no hino, ibintu by'imipira bitaramo, ibintu byinshi biri hirya no hino kwisi cyane byo kurangaza abantu. Wumve noneho ya ndege yaguye mu Buhinde. Aba bantu ukuntu bakora. Hari ikintu bakora, bamara kugikora kikarangaza isi yose, bagahita bitwikira ijoro. Ninde bari gutekereza ko iriya ndege yagwa mu Buhinde akaba ari kuvugwa ku isi hose, ahantu hose bajya kumva burakeye ngo bateye Iran? Niko bakora, niko Satani akora. Satani azana no kwica, kurimbura, kubeshya, kunyaga, ibintu nk'ibyo Iran rero imaze kumenya. Ni ukuvuga ngo Iran nta mahitamo ifite, kuko ubu uko bimeze hariya muri Iran, propaganda Israel ifite na Amerika bafiteho ngo bigeze kure cyane. Abaturage batangiye kwinuba ubutegetsi, nibatangira kubwinuba bazabwipakurura. Ariko urumva ko Iran ntabwo izatuma biba, kuko byanze bikunze nikomeza kurebera. Urumva bayiciye Sulmani irareba, bajya kwirasa kuri ambasade muri Syria irarebera, ibintu byinshi cyane irarebera, barayirasa irarebera, n'uyu munsi barayirasa irarebera. Ndibaza noneho amazi amaze kurenga inkombe, ubu ngubu ibizakurikira nyine ni ibyanditse, nta kundi bizagenda. Hano rero tukavuga tuti, dusubiye inyuma gatoya, reka mbikunyuriremo nkubwire iby'ayo masezerano Iran yari yaragiranye n'abanyaburayi. Wumva ukuntu byagenze, wumva ukuntu bano bantu ari Satani ikomeye cyane. Kugira ngo ibi bintu byumve neza rero, reka dusubire inyuma mu mwaka wa 2015 nk'uko ubibona. Wibuke hari amasezerano Iran yari ifitanye n'ibihugu by'i Burayi hamwe na Amerika byo guhagarika gukora intwaro za kirimbuzi. Trump yagize gutya avanamo Amerika. Amaze kuvanamo Amerika, ahubwo ahita afatira ibihano Iran. Iran yo yaravuga iti, twebwe turaga mu masezerano, ariko ibyo bihano byose mushaka kudufatira mubireke, twebwe twumvikane namwe, ubundi dukora icyo mushaka, amahoro atahe. Trump we rero ukuntu byagenze aha rero, nk'uko ubibona hari ku itariki ya 8 z'ukwa 5 2018, ubwo Trump yazaga imbere y'itangazamakuru akavuga ati, mu minsi mike tutarebye neza igihugu cy'iterabwoba rurangiza Iran cyaba gikoza intoki ku ntwaro kirimbuzi, intwaro nucleaire. Ku bubasha dufite rero, byanze bikunze ntabwo dushobora gutuma ibintu bibaho byanze bikunze, kuko bibangamiye ibihugu byinshi, harimo cyane cyane na Israel na Amerika. Nk'uko bavuga ngo Israel ni Satani ntoya, Amerika niyo Satani karundura. Kubw'iyo mpamvu rero, tuvuye muri aya masezerano na Iran, ntituzemera ko Iran igira intwaro kirimbuzi. Niko bimeze, bidakuka. Uretse wumve abantu bumva ukuntu ari Satani ikomeye. Ibihugu byose biremeye kujya mu masezerano na Iran, 7 birenga karundura, harimo Ubudage, harimo Ubufaransa, harimo ibyo bihugu byose karundura, n'ubu byari bikomeye byose. Amerika, wumva ukuntu umukino wayo ukina, bamaze kwemeranywaho. Amerika igeze gutya yivanywemo, imaze kwivanamo 2018, 2025, none iri kubwira Iran ngo nihitemo cyangwa bayisenye. Reka tuze dukomeze turebe ibi bintu. Ku bantu benshi batabyumva, ni ibintu bijimije cyane, ariko icyo tuzi cyo ni uko nk'uko nakubwiye tugitangira, ubu ni ubuhanuzi bujimije, ariko reka turebe aho bugana. Ibi bintu rero bikaba bihurira he na bwa buhanuzi bw'inkoni ebyiri nkubwira ko Yuda bari muri Amerika
n'ubwoko 10 bwaburi muri Afurika bagomba kuza hamwe. Urabona umuvuduko biriho. Nibyo nakubwiraga ya manda ya Trump isigaje hafi imyaka 3 gusa. Nuwanga ibi bintu byose bigomba kuba mu myaka 3. Niba Netanyahu akubwira ngo Iran ishobora kuba ifite nuclear mu mezi 12 gusa, no kuvuga ngo Iran bari kuyibara nkaho itariho mu mezi 12 ari imbere. Ngaho mbwira Iran imeze kuri ingana kuriya mu mezi 12 bakaba batakibara. Urumva ibizaba ukuntu bizaba bimeze. Iran nayo ikavuga iti umwanzi wacu turamuzi. Hari satani mutoya, satani muto ni Israel, ngo satani nini ni Amerika. Tugomba kujya muri Amerika. Urumva ko byanze bikunze iyi ntambara ishobora ko igiye gufata indi ntera. Dusubire kuri bwa bwoko bw'Imana abayuda bari muri Amerika n'ubwoko 10 bwaburiye muri Afurika. Israel uko ireba, kuko abantu benshi bamaze gutangira kumenya ko atari bo bwoko bw'Imana, ibyo byo sinzi ko hari ukishidikanya, kuko n'ikimenyimenyi ntago wemerewe gukora DNA muri Israel. Ntikirazira, ntushobora, kuko iyo bayikoze ataruvuga none ngo barajya mu bindi bintu byo gushakisha. Kora DNA hara muri Israel bitabigaragara ko uva muri za Poland, uva muri za Kazar, uva muri bihugu byose biri hariya hafi ya za Poland, niho uhita ugaragara kuva ikoze DNA muri Israel. Akaba ariyo mpamvu kizira kikaziririzwa gukoresha DNA muri Israel. Niba utaranabizi uyu munsi ubimenye ko ibimenyetso byo kuvuga ngo abirabura nibo bwari ubwoko bw'Imana gusa abantu bakabipinga. Genda muri Israel ubwira umuntu uti ndaguha na $1,000,000 ukore DNA uyitangaze muri Israel urebe ko abikwemera. Ntibishoboka. Bivuze iki rero? Bivuze ko bo bavuga bati duhanaguye Iran, tukaba twaravanyemo za Iraq, tukavanamo za Syria, tukavanamo biriya bihugu byose, ya karita nakweretse yahita isozwa. Noneho tugahita tuvuga ko ubuhanuzi bw'Imana busoje, tugakumira baba Nyafurika ubwoko 10 bwaburiyemo n'ababa Yuda bari muri Amerika, bigahita birangira, filime igahita yizinga. Noneho bo bagatekereza ko ngo ubuhanuzi bw'Imana bwaba busohoye. Niyo gahunda barimo, utarubiza bimenye, niyo gahunda y'imbere, kuko baravuga bati tugomba kuzakora kino gihugu tukakigira igihugu cy'isezerano uko kizaba kingana kuva hejuru yonge kuri Mediterane ukamanuka ugenda ukagera hirya kuri Euphrates, umanutse ukanyura no muri Afurika hariya hafi ya za Misiri na Sudani. Akaba ariyo mpamvu muri Bibiliya ujya kumva ngo za Libya, za Sudani, za Ethiopia zizaza muri iyo ntambara, umuntu akibaza ukuntu bizagenda ntitubyumve. Ni ukubera ko buriya butaka uko igihugu cy'isezerano kizakingana cyahoze kingana kera uko Imana kivuze muri Bibiliya, ariho kizajya. Urumva ko nibajya gufata ubwo butaka byanze bikunze bazajya muri izo ntambara. Ngayo nguko rero uko bihagaze ubu ngubu. Ubutaha wenda tuzabisubiramo turebe uko bigenda bizamuka, ariko icyo nakwizeza cyo nuko yaba za Iran yaba Uburusiya byanze bikunze Imana yabishyize hariya kugira ngo bizahagame uyu mugambi wa Satani. Byanze bikunze nawe ibaze ikintu bari guhora Iran bahora bayataka, ariko amaherezo y'ibi bintu nzi ko azatuma tumenya ukuri. Nkaba mbashimira abo twabanye, mukomeze mwiyandikishe subscribe, namwe mwiyandikishe. Nkaba mbashimiye cyane abatariyandikisha, namwe mwiyandikishe subscribe, kandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, maze ukuri kuzaba bature. Wibuke kandi ukuri kubatura imbohe. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, toda raba, tov meyod.